Петер хулынче ентешсем кайса жүреген чываш вырынесем нумай. Самахран Никита Бичурин пала чаха пыдарны мазар. Хальхинче чываш халыхин мухтавла ывылен вильді причине чечек хума перен телевидение ушкыне худшынче. Пидер хулынде бурнаган чывашсен культура бірліхе хастар ішлет. Онын ергюші Падриэль районенде ялда журалсоюзне Владимир Живов ендешсене кашненде тарават кітсе илме, палы вырынсене кдарца жүреме вақытпа комылдубать. Үті чывашсене хойдавра бұштарса пархадарлы еше явыштарма білет. Ебір шумырлы шандалға бұқмасыр пидерди палы шинсене пыдарны вырына, вунза кырмышымырге некрополе шетірімір. Чаплос чахымырын Никита Бичуринын вилдіпри умінде пушадайса палы кешіне черезедексем худымыр. Пинде шитчер шитмір шитчімір шулда Хальхи Шубашка районенде журалсоюзне осчах шыржывре синология негіслевші хузанды тен академине бдерсен ундах врентме юлна. Пызы гыслы тұрышул ендешімір, пинде сагыр жерміш жылда монах санне ешінна. Теберегі жылдан Иаким Фатте Иркутскре монастырь архимандридже тада тен семинариян ректоры болсадыны. Унжухневал ширим билік жылдан жақ болна. Пинде сагыр жер шитчіміш жылда ана Пекина каяган вырыстен миссиен ердюші булмашанна. Вун веші шул Китайра бұрынса, Китайла теплен врензе, Бичурин историбе, географибе, лингвистикаба, философибе, юриспруденцибе, медицинаба, астрономибе, ял хушалахибе шихынна Китай трактачысыне вырысла гушарна. Словарсем хадырленя. Унына шехеля хальхи малыметле чывашадисемшін ырытеслех. Анжақ шактарана жетсе, Бичурин еткерлехен шурри шинженде халыха галасабаман иккенха. Пидерди востоковедения институте директора Попова Ирина Федоровна Калана Торох вол хой выгоденде изегильня ал проценте 6 паянхи синологсым она кунжуды тада кадартма пулдарна шайынбегек шавын жүхлехтет вазен архивінде тіптезе кунжуды кадартман ішсем упранашы. Игебинде тватымыш жылда Шубашка районенде күгешіре вырнашына Бичурин тада паянхи самана музей пидре шитсе енде шымырын ослылық тіпчевізіне копилесе елестілеубе гранчынсы елнетші. Халі шавишсенбе керек камда, осчах енде шымырын күншірбе кыскланать болсан, күгешіре музея кірсе палашма бұлдарад. Ахалден марінде онда шулсерен шидебен ұтла шин бұлса күрад. Чеваш еңгіларым вали Марина Корегина, Владимир Синдеев.